Yes guys, reka nizere ko mukomeje kugira weekend nziza, nizere ko mukomeje gusoza icyumweru neza, icyumweru kirimo imikino itandukanye hirya no hino ku isi. Ni icyumweru ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ikomeje kugikoramo umwirero ndetse ikomeje gukoramo n'imyitozo. Hasigaye iminsi mike kugira ngo umukino wa mbere wo gushaka itike yo kujya muri Qatar utangire. Umukino uzahuza ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Mali, umukino uzabera Agadir ni mu gihugu cya Maroc, kubera ko ikipe y'igihugu ya Mali n'ubundi itemerewe kwakira imikino yayo mpuzamahanga kubera ko nta kibuga kibyemerewe cyangwa se cyujuje ibyangombwa iyi kipe cyangwa se iki gihugu gifite. Hanyuma amakuru rero agezweho nuko Manishimwe Djabel yakurikiye Kwizera Olivier nawe akaba amaze gusezererwa mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Uyu mukinnyi wo hagati rero kinasatira w'ikipe ya APR Football Club Manishimwe Djabel kugeza ubu ngubu yaratarakora umwitozo n'umwe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yarataratangira imyitozo na bagenzi be, ariko akaba yarari mu mwiherero. Impamvu nta yindi nuko uyu musore yanduye COVID-19 kugeza n'ubu akaba atari yakira. Uyu musore ubwo bajyaga kubapima, ubwo bajyaga mu mwiherero bwa mbere, muziko mbere yo kwinjira bagomba kubanza n'ubundi kubafata ibizamini bya PCR, hanyuma bakareba uko bahagaze kuri iki cyorezo cya COVID-19. Uyu musore rero we bikaba byaraje kugaragara ko yanduye iki cyorezo, biza kurangira rero ashyizwe mu kato, aguma mu kato n'ubundi kugira ngo barebe kakira akomezanya imyitozo na bagenzi. Ariko kugeza ubu ngubu uyu musore biravuga ko COVID-19 yarwaye itaramurekura, na n'ubu akaba akomeje kugaragaza ibimenyetso byayo. Bityo rero Djabel Manishimwe kubera ko ataratangira imyitozo, ureba naho amatariki yageze, uyu munsi turi ku itariki 22, umukino ku itariki ya mbere, hasigaye iminsi igera ku 9. Urumva ko ntago mu by'ukuri ari iminsi ihagije kuri uno musore wari unamunaze n'igihe kinini adakina. Bityo rero ubuyobozi bwa ekipe y'igihugu no kuvuga team management ndetse n'umutozo wa ekipe nationale Mashami Vincent bakaba bamaze gufata umwanzuro wo gusezerera uyu umugabo witwa Manishimwe Djabel. Uyu rero aje akurikira Olivier Kwizera wasezerewe nyuma yuko agaragaye kuri Instagram live ari kuvugana na wa mukobwa muramuzi wafungishije Kevin Kade ndetse na Davis D, ngira ngo no mukobwa umaze kumenyerwa. Olivier Kwizera rero nawe agaza kwirukanwa mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Rwanda nyuma y'ibyavuzwe byinshi bitandukanye. Nyuma y'ira Instagram live umunsi umwe wakurikiyeho, nako ni n'amasaha make yakurikiyeho, Olivier Kwizera akaba yaraje guhita yirukanwa. Ubwo rero ni kigaragara nuko nyine abakinnyi batangiye gusezererwa ba 39 bari bahamagawe, hasigaye 37. Bivuze ko ubwo hazagenda hasezererwa n'abandi kugira ngo n'ubundi hasigaremo abakinnyi 25 bagomba kwerekeza Agadir ni mu gihugu cya Maroc. Nuko nguko rero bihagaze mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo turakomeza gukurikirana turebe n'ubundi n'abandi bazagenda basezererwa, imyitozo yo irakomeje. Hanyuma indi nkuru nuko ku munsi w'ejo Manishimwe Djabel na Manishimwe Emmanuel, uyu nguyu uzwi nka Mangwende, uyu musore yatangiye neza mu ikipe ya Faraba ubwo bakinaga umukino wa gishuti n'ikipe ya Simba Sports Club. Hanyuma Mangwende rero aza gutanga umupira mwiza cyane wavuyemo igitego, akaba rero uyu musore atangiye yitwara neza cyane muri la kipe nshya ya Faraba. Reka twizere ko rero bizamuhira, atazamera nk'abandi banyarwanda bagiye bajya hanze ariko bikarangira byanze. Indi nkuru iri kuvugwa muri sport yo mu Rwanda nuko kapiteni w'ikipe y'igihugu Rwanda ya Basketball Club, kapiteni w'ikipe y'igihugu Rwanda ya nagari Basketball Club, uyu nguyu bamwita Arcide Mugabe, akaba yasizwe mu bakinnyi bazakina Afro Basket. Uyu musore wari umaze igihe kinini adahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubera ibibazo bitandukanye yagiye agira, bikaba byaravuzwe ko yavugiye abakinnyi abasabira prime,
ariko ntibize gushimisha ubuyobozi, bikaza kurangira bamwirukanye mu ikipe y'igihugu. Uyu nguyu rero yaje gusigara, ntago yatoranyijwe mu bakinnyi bazakina ba Afrobasket, ni ukuvuga ni muri selection finale cyangwa se selection ya nyuma yashyizwe hanze n'umutoza Dr Cheikh Sare. Uyu nguyu akaba ari umunyasenegale utoza amakipe y'igihugu ya basketball. Ikipe y'igihugu rero yahamagawe cyangwa se yasigaye ni Habimana Ntore, akaza Nshobozwa byose n'umukiza Jean Jacques Wilson, Sangwa Arumeri, Gasana Wilson Kenneth, hari Robins Williams Gerard, akaza Hatuma Steve, hari Kazeneza Gle Emile, Garua Emile, ni Ndizeye Ndayisaba Dieudonné, hari Shyaka Olivier, hari Mpoyo Olenga Axel, hari Abehi Prince ndetse na Kaje Eli. Abangaba nibo bakinnyi uyu mutoza Dr Cheikh Sare yasigaranye. Ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza ikaba ikomeje guhura n'uruva gusenya nyuma yaho witwa Pierre-Emerick Aubameyang, witwa Alexander Lacazette, Willian Borges da Silva ndetse n'umuzamu Ronaldo badakinnye umukino ubanza wa shampiyona. Iyi kipe rero iraza kuba n'ubundi mu kanya ku isaha y'isa 11 n'igice ikina n'ikipe ya Chelsea Football Club kuri Emirates Stadium. Ni London Derby, ikipe iza gukina idafite umudefenseri wayo uhenze. Uyu nguyu akaba yitwa Ben White, ni umusore bakuye muri Brighton and Hove Albion, akaba ari umusore bari baguze miliyoni 50 zose z'amapound. Hanyuma Arsenal kaza gukina rero idafite uyu musore nyuma na uko nawe yanduye COVID-19. Ni mu gihe kandi iza gukina idafite Alexander Lacazette ndetse n'uyu muzamu Ronaldo nabo batarakira COVID-19. Ni mu gihe Willian Borges da Silva we ashidikanywaho ndetse na Pierre-Emerick Aubameyang we akaba yaragarutse, akaba kuba yakina cyangwa se ntakine ari amahitamo y'umutoza Mike Arteta. Ni mu gihe kandi n'ikipe ya Chelsea nayo ifite ikibazo cya Christian Pulisic, Captain America, uza kuba atari muri uyu mukino nawe kubera kwandura COVID-19. Hanyuma Romelu Lukaku we akaza kuba agaruka mu kibuga nyuma yahavuye mu ikipe ya Inter de Milan, akaba atari yakinnye umukino wa mbere wa Crystal Palace. Uyu nguyu akaza kuba rero akina umukino we wa mbere mu ikipe ya Chelsea. Ni mu gihe Chelsea kandi yagaruye Hakim Ziyech, nubwo umutoza atari yavuga niba za kuba abanzamo cyangwa se aza kuba ari ku ntebe y'abasimbura. Ni nyuma yo kuvunikira mu mukino wa Super Coupe akavunika akaboko. Hakim Ziyech rero yari yagarutse mu myitozo y'ikipe ya mbere, ariko ntago biramenyekana niba uyu musore w'umunyamaroke nawe aza kuba abanza mu kibuga cyangwa se agaragara kuri uyu mukino. Ikipe ya Manchester United mu kanya ku isaha y'isa 9 iraza kubikina n'ikipe ya Southampton. Manchester United ifite abakinnyi bayo bose no kuza gutegereza uko iza kuba yitwara. Ngibyo rero ngayo amakuru twari tubafitiye muri sport zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Turakomeza n'ubundi tubagezaho update inkuru nshyashya yose isohotse uyisanga ku ishami 250. Wekora subscribe ubundi ujye ubona amakuru ya sport agezweho ku gihe kandi uri uwa mbere.